Uzeti 12 mjeseci, dobro ih očistiti od gorčine, sepičluka, cepidlačenja i straha. Svaki mjesec pažljivo iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za cijelu godinu. Svaki dan posebno ispuniti nadevom od 1/3 rada, 1/3 duševne vedrine i 1/3 humora uz dodatak 3 kašike optimizma, 1 kašike strpljenja, zrnceta ironije i prstohvata takta. Tu masu preliti obilno ljubavlju. Gotovo jelo ukrasiti buketićem sitnih pažnji i servirati ga svakoga dana, sa obaveznom vedrinom uz šolju dobrog, osvežavajućeg čaja. Napomena. Recept ne čuvajte samo za sebe, već ga podelite i sa drugima.